Baba wetu askofu, mke wako and the clergy, washirika wetu wa CJ, viongozi wote walifika. God is good and all the time. Salimiani kwa haya. Bwana Yesu asifiwe. Andũ aitũ mũrĩega, mũrĩ okuo no mwĩyũmĩrĩirie, ona ciathira kara, ona mũhatĩrĩrio nĩ gacongo, mũkeyũmia, ona ni ndĩyũmĩtie wakahĩti wakairĩtu. Baba Askofu, thank you very much for the very powerful sermon. You have really encouraged us, and we are better off than how we came. Secondly, as I came in, nikaambia Pastor Dorcas then, now she's Reverend. Yeah? When we came inside, it's even more beautiful. Nĩmũgeretie mũno mwĩhũrĩre iruhi. Nĩmũrutĩte wĩra mwega mũno wa gwakĩra Ngai witũ kĩgongona gĩthaka na kĩega. Ona kanitha ũrĩa ũrĩkĩcie na mabati nĩmwacaririe architect mwega tondũ ndũrĩ na ũrugarĩ. Harĩ kaũndũ mwĩkĩte, I think the height, everything, air circulation, matirisha maingĩ, kwĩna rĩera rĩega. Also there is a good spirit. Yeah? Na arĩa maina haha praise and worship nĩ mwajaka mũno. It was very powerful. Na nyina agacagua ndakũhota gũkirĩrĩria harĩa okĩre haha gũthũngũtha. This is a beautiful church with a good spirit and twakena mũno. And Bishop, thank you very much for your words that are very strong. Na nwatwaka mũno na nĩtwakena. Na nĩtwatũ twara harĩa tuona wĩra mwega mũno mũrenda kũruta. On top of the good job that you have done, I want to encourage you. Wĩra ũcio mũbangĩte nĩ mwega, wa rehabilitation center, wa thibitarĩ, na gwakĩra Ngai nĩ maũndũ mega. Tũkũgeria gũteithĩrĩria harĩa Ngai agũtũhotithia, na gũtuĩka ithuĩ tũtirĩ wĩra, no nĩ tũkĩrĩ ng'ombe nĩ tũkamaga tũkendia iria katiguo. No nĩ kũrĩ Ngai wa ihinda kĩ? Koguo mathĩna maya no mathikũ nini. Mũgĩkũyũ yukaga harĩa ikaigĩtio hekaga atĩa? Mũgĩkũyũ akauga gũtirĩ mbura ĩtekaga atĩa? Mũgĩkũyũ agacoka akauga rĩrĩa wona nduma ĩkiumanĩte ki gũkirie gwĩka atĩa? Maũndũ maitũ nĩ mega, ũndũ Ngai witũ nĩ atwendete, na mũno nĩ endete nyũmba ĩno itũ nĩ nyũmba ndathime. No korwo mũthuri ũcio twathurire atũbangĩire maũndũ matarĩ mega ta nyũmba, Ngai witũ ndakũmwĩtĩkĩria nĩ nyũmba ĩno itũ. Na nyũmba ĩno itũ nĩ kũrũgama, tondũ nĩ nyũmba ndathime, na tũbangĩirwo maũndũ maingĩ matarĩ mega. Mũrĩa nyũmba ĩno ĩkũhotoma, ũrĩa takarũgama rĩngĩ ũrĩa takaiguĩka. Na ũrĩa ũratwĩka ũguo nĩ ithuĩ tũramũnengerire rũhiũ rũu rwa thamaki, agacoka akaruoya gũtũtemenga na gũtũnina na gũtũharagania maũndũ maitũ mothe, biacara, ũrĩmi, abangĩte piũ atĩ akĩthiĩ mĩaka ĩno ĩrĩ gũtirĩ handũ tũngĩaria kana handũ tũngĩrũgama. Na mũtino ũngĩoneka aheo mĩaka ĩngĩ 5, nyũmba ĩno itũ nĩ yathira ndũkamĩigua handũ rĩngĩ, tondũ nĩ mũndũ ũtarĩ mwega. Na no twerĩtwo nĩ Uhuru wa Kenyatta tũkĩaga kũmũthikĩrĩria, tũkaigua gũtirĩ wĩriraga agĩthiĩ atagĩka atĩa, tondũ maũndũ macio ũraigua ma kahũa kau nĩ ndĩrakarutĩire wĩra mĩaka 2 kĩgeria gũcenjia ũrĩa karĩendagio, na nĩkĩo mũrarĩhirwo wega, na wĩra ũcio wothe nĩ ndĩrarutire. Ndĩronire magĩthiũrũrũka gũkũ makĩgeria kuuga atĩ nĩ rutwo atĩ ũrathondekire kahũa. Mũrĩ mwaigua akĩaria ũhoro wa kahũa? Ndatindĩkire mbeca cia mathirĩ, agĩũka akĩrehe cia igwa birioni 108 agĩteithia andũ acio. Gĩkĩmũria na andũ a kahũa, tũgĩthirania nake mĩaka 2 akĩrega, agĩthiũrũrũkia, ngĩmũikarĩra nginya ikĩhĩtũkio birioni 7. Mbeca icio kuma rĩrĩa nyingatire ũhoro wacio nĩ wathirire. Ekirire birioni 2 rĩu nĩ arehutirie. Rĩu rĩ no mathirĩ ma kahũa, tondũ kahũa gaka rĩrĩa aiguire nĩ kagĩa mbeca rĩ, ndangĩenda kagĩe mbeca,
tondu angenda tuture tumuinamirire twi ngombo nigetha ukage agatuma ma MP moke matuhe mundu ciringi 500 handu hareke tukurie kahua gaitu mundu erugamirire gutire muthuri ukenaga tendetie kahua gake kana macani ena mbeca muhuko akaruta 3,000 akahe mutimia wake ni kumwenda atakumwira uria gwika nacio akamwira nyina wa ng'ania nyita ici 3,000 ici ni cia wendo na ndigukira uria gwika naki riu muthuri agikuhe 1,000 ugutarirwo wetio nginya change tondu mucio ucio tige 1,000 gutire kindu ki mukwenda gutura muri ahoi ka mukwenda kwirugamirira riu nie mubango wakwa wa kahua na macani na iria wari uria tugukuria nigetha mwirugamirire wathi warihwo kagura itangi ria mai warihwo gathiminda nyumba yaku warihwo mutimia agathie nduka-ini akagura kiburana kiria gitagwo kinyau katiguo ni mwe kinyau mutimia agathie agekirwo kinyungu akaruwo njwiri kara ikagira tondu ena kindu muhuko ni uguo niguo ndabangite njohi turahuranite nayo tukanina tondu guku gwitu ni kwira arehete thina na riria amenyire ni twahurana na njohi akinyita mundu ucio arahire witagwo Esa akimwira ahurane na program iyo akarakara ati nyina agacagua nera ya rehabilitation akamutunya mbeca ciake agatua mutunya na atunya mutimia wake cia mutimia wake akahitha kwa National Intelligence uyo akamutunya na aramutunya tondu ni arateithia ciana citu tondu wa gutumena na gutwerera u riu njohi ire wothe ndirani ndiracokire kandi cokete wira ndirarutire miaka 2 utuku na muthenya twina mutimia uyu tukigeria kuhonokia anake aitu kumaruta mitaro kumacokia micii tugetha tugiena ciana wira ucio wothe rutu arauhurire ena mundu ucio arahire wira na mundu ucio ngwiciria nake ni atuthuire tondu na aragio na turaria na aratumena ati riu wira ucio wothe urahurirwo thi urathira riu njohi ni racokire nigetha ciana citu ithire no ngwenda kumwira ciana ici tiguthira Ngai witu ni aguciemenyerera na tondu tuguthie githurano tucenjie thirikari ino njohi iyo mano tukaminina njohi iyo ya ibango na bangi Ngai witu ari mbere ni tukaminina rurire ruru rutikuhuka mwana wa kahinda guthira nye mundeithie miaka ino iri mumamenyerere thutha wa miaka iri nitugucoka thirikari na wira ucio ni tukuruta tondu ni kumena andu na andu aya twamuthurire tweyendeire riu atindaga agituruma akiuga turi a kabira no ngikaigua hindi ciothe gukiaria uhoro wa kabira umenyere ithio tureka ate gutire andu angi makoragwo makirwo ari angi othe macemania makahurwo ruhi baru cia cemania ni wega andu manyitane cumari wa cemania ni wega andu manyitane no twacemania nyumba ino turaria uguo turaria ucio ni gukabira na kira nie kiramakia na gikanjikira kieha ni ati Ruto akiuga ati twina gukabira mundu ucio witagwo Esa na aria angi magumaga Ruto thutha ni makoragwo makihura ruhi na ni agikuyu na ni Meru na ni Embu ni urimu kati urimu matwikire ngombo ciake ati urahura nginya ruriri rwaku we ukarugama kuga ati ruriri rwina ukabira na we rwa ruriri ru uguo ni ndimwire mutikamake utire burete kakate na gukirie gukia na maundu maitu ni makwagira uhoro wa macani ndatigite na thondeka fataraithe ke andu aria angi uguo muri arauga haha KTDA kirwo ehe andu fataraitha ni gucokerio ciringi bilioni 4 twaturaga bara nake gikimuria arimi aya ari amacani ri uramamenera ki ono ko ni urakimena andu aya kirima ri kwanyu Kericho na Bomet na Nandi gukire na macani okore aya ko urakimena riu ri andu amacani ri matirateithio na fataraitha akahua ri matirateithio na fataraitha yothe ri ni ya mbembe cia kwao na kwao migunda iria mingi hakuhi nuthu ya kuu yothe ni yao yake koguo ri program ya thirikari yothe ya fataraitha ri irateithia arimi a mbembe na ti arimi a mbembe aku ni mundu umwe riu ri aheshimu aya maumaga mundu ucio thutha ri ndageririe kumariria ndimeta
ngimera mundu uyu ndaratwendera wega na to nindira ikara nake ri nigo twihithira twihithiire endaga tumunengere ruhiu atunine na ni ajitie gutunina umukomo. Please nitunyitane ii tutikamwitikiria nine nyumba ino itu magithie makijuka makiheo mbeca makenje gutuhura ogo kumuranga ndina ngathorere muno atongoria a Murang'a guku metumi na andu a Murang'a gutura ndimutite na kumuhe gitio. At least abunge a Murang'a hakuhi othe tiga eri othe ni maugire matikwendia rurire nda yao. Senator wetagwo Nyutu aheirwo ciringi milioni 20 endie rurire akirega. Na inyuĩ mũngĩaheirwo na 10 no mũtwendie. Nĩ mũngĩatwendirie? MP ũyũ gwĩtwo Munyoro wakiri ũyũ nĩ mũndũ wĩna indo ciake. Rĩu nĩ mũndũ wa kũheo 500 nĩ Ruto endie rũrĩrĩ. Nĩ mwekire wega mũno nĩ gũthura atongoria aya na nĩ matũheithirie, at least nĩ matũheithirie gĩtĩo kĩnini, tondũ andũ aitũ no gũthekererwo mathekagĩrwo kũrĩa bunge nĩ ndũrĩrĩ iria ingĩ. Kaya Gĩkũyũ aya nĩguo twĩciragia membere kaĩ marĩ akĩigua atĩa marahũra mũndũ wao. Matũconorire mũno. Gĩtĩo kĩrĩa kĩnini tuonire ta rũrĩrĩ nĩ senator na bunge aya, na nĩkĩo atongoria aya nĩ ngũmatĩa mũno 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 mũno, na harĩa mũngĩhota kũmanyitirĩra mũmatirire na mahoya na mũmateithie no njokie ngatho, tondũ aya matingĩendia rũrĩrĩ. Mbeca iria ciĩna Ruto angĩkorwo aya nĩ mararegire gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩmagũra thĩinĩ wa Kenya, tondũ mũndũ ũcio ena mbeca ikoragwo na container ya fiti 40 irehagwo mbeca na nyamũ iretagwo forklift. Nĩ mũĩ forklift? Kanyamũ karĩa koyagwo ũguo akĩrehaga mbeca icio ciothe nĩcio icio uraigua. Pesa yote unasikia imewekwa State House, imewekwa kwa Head of Public Service, imewekwa ofisi ya Deputy President, imewekwa National Intelligence Service, imewekwa pale Department of Defense. Hiyo pesa yote ni ya William Ruto ya kupanga uchaguzi wa 2027. Ndio walimu hawajapata pesa ya capitation, karibu wanafanyiwa auction. Barabara simesimama, hospitali hakuna dawa, hakuna kitu naendelea Kenya. Pesa yote Ruto ameficha kwa security agencies. Ndio hii amepatia Yesa na huyu women rep wenu na yule mwingine alikuwa hapo mbele, yule nominated, ndio wanasukuka naye hapa, wanapea watu shilingi 500. Na huyu rais anatukosea heshima sana kama watu ya mlima. Kwake watu nawekwa ndege naenda Australia, wanapelekwa Germany, wanapelekwa United States kutafuta kazi. Jeshi amewajaza, polisi amewajaza, lakini watoto ya mlima Kenya anapatia wabunge pesa, awapatie 500 wakakunywa pombe. Ni madharau si madharau? Na kutuchukia. Lakini sometime naona kama he is right. Anaona sisi ni watu bure, watu hawana akili, watu ambaye wanatumika tu, unaweza fanyia vile unataka. Na anaona namna hiyo kwa sababu alikuja hapa kabisa akatudanganya, tukawachana na Uhuru Kenyatta tukamchagua. Sasa ametudharau. Anaona sisi ni watu ovyo. Sasa anatuma pesa hapa, patia kina mama, patia hao wakule, kwao wanaandika watu kazi. Lakini mimi nimesema hiyo pesa mkule, lakini mjue iko na laana, iko na damu ya Gen Z. Usichanganye na ile yako, usipeleke nyumbani, unakula pale kwa kambi. Hata bibi yako kama unampenda namna gani, usipeleke nyumbani, muite kwa kambi mkulie hapo. Nikuatimia mtumie hiyo pesa kulipa madeni ile mko nayo ya Shylock. Msichanganye, na usipeleke nayo mtoto shule, na usinunue mbuzi, itakula zile mbuzi zako ziko pale, kwa sababu iko na damu ya Gen Z. Na ndio hiyo damu ya Gen Z inasumbua huyu Ruto na huyu Kindiki, ndio hawalali, because they carry the blood of our children. Sasa mambo yote imesimama, hakuna kitu naendelea.
Uongo. Hiyo hapo Gong Road, Gong Forest, Senator Nyoto. Jana nilipoongea, rais ndiye anataka kuchukua 5 acres hapo Gong Forest, ajenge hoteli na anajengewa na ile watu wanajenga stadium ile ya Talanta Hela, ndio isafu hiyo stadium. Saa ile niliongea, akapiga simu kwa watu ya KFS akasimamisha kidogo. So wewe rais, usijaribu kurudi kwa hiyo msitu, tutakuanika tena. Si ndio? Hiyo ndio kazi yetu sasa. Hiyo ndio kazi yetu. Na watu wananipatia maripoti, silali. Hata watu wako ndani ya serikali ndio wananiambia. Kwa sababu hata hao wamechoka. Mashamba yote amechukua. Pale Davivi Naivasha amechukua. Pale Narok ya Wakipsigis na ni watu yao amechukua. Hii forest anataka kuchukua. Kedong amechukua. Pale Meru iko hoteli amejenga, kati ya hiyo county nzima iko barabara tu ya kwenda kwa hiyo hoteli ndio inaendelea. Hata mimi labda nitafaidika kwa sababu niko na shamba karibu na yeye, nitatumia hiyo barabara, lakini haikuwa anakuja kwangu, inaenda kwa hoteli. That is the kind of leader that we have. Finally ndio nimalize, mimi sitaki niseme mambo kupita hapo. Niseme hiyo mambo ya empowerment, wabunge wetu tafadhali, msitumiwe na William Ruto kukosea sisi heshima kama jamii. Kama Ruto anapenda sisi, atuandikie watoto waende jeshi, waende polisi, waende wakuwe askari ya jela, awapeleke kazi ng'ambo pahali anapeleka watu yake. Asitume nyinyi hapa na pesa ya kununulia vijana pombe na ya kudanganya akina mama. Mnatukosea sana, kwa sababu hiyo ni kuwa na madharau kwa jamii nzima. Na hiyo empowerment hakuna pahali nyingine naendelea Kenya nzima, ni hapa tu Mlima Kenya. Acha tudanganye hii watu, tuwadanganye bottom up, alafu watutupigie kura tena. Finally, mimi nilisema juzi, na mimi naona they are trying to change the context of what I said. Mimi sijasema Kenya itakuwa na fujo. Mimi nimesema, nikisikiza wa Kenya vile wanasema wewe William Ruto usijaribu kuiba uchaguzi, na nimeuliza IBC, please be patriotic, msiweke hii nchi kwa shida, because history has shown when there is a contested election there can be violence, and it has happened, and we must refer to history. That's why I said we saw what happened in 2007. So please IBC, make sure you don't create a situation where we can have a recurrence of what happened in 2007. Because if it happens this time the way people are talking, it can be worse. Na mimi, it is my civic duty as a leader to caution the country. Siku tumeleta finance bill 2024, mimi nienda kwa rais nikamwambia, hii finance bill usisukume, Wakenya wataki, watakataa na wataleta shida. Akasukuma, nikaenda kwa cabinet, na iko kwa minute. Kwa cabinet yote watu 22 na rais, mimi ndio nilipinga. Na nikasema yoko kwa minute. Nikasema hii kitu italeta fujo Kenya. Hii watoto wanaitwa Gen Z hawatakubali. Na ilifanyika. There was violence, there was unrest, there were chaos. I had cautioned the president and the cabinet. So what we are saying is, we have a civic duty as leaders. If we see a situation that can cause unrest in the country, we must say so. That does not mean that we are advocating for anybody to fight anybody. We are saying we have seen it before. It can happen again. What they are unhappy about, na ndio wanashida wakinipigia kelele, hawataki tukumbushe watu mambo ya Kiambaa ile kanisani. Tulikusamehea lakini hatuwezi sahau. Ulichoma watoto wetu ndani ya kanisa. We'll keep on reminding you. I know that is why you are unhappy. Na tulikuwa karibu tusahau until ulituma watu pale Kasarani, pale Mweki PCA Church, ndani ya kanisa, vijana wakuje kutuua sisi ndani ya kanisa. Tukalinganisha hiyo na ile ya Kiambaa. So rais na watu yako, kama unataka tuachane kuzungumza mambo ya Kiambaa, wacha kutuma wahuni makanisani na kwa mazishi kulete fujo. We forgive, but we did not forget.
So the things you are doing now make us remember more vividly what you did in Kiambaa Church. Na tunakuambia, tunajua. Nimeona huyu Mr. Esa na huyu waziri wa usalama wakiandika, hakuna, hatutakubali violence in Kenya. How can you say, Mr. Esa, you cannot accept violence in Kenya? The government, as we speak today, is perpetrating violence. Pale 31st of December, Nyeri, Kabiroini showground, yule kiongozi wa ile kundi ambaye ilihangaisha watu hapa Murang'a, si mnamjua? Alisimama hadharani akasema, mimi nafanya kazi na deputy president na ndiye amenisimamia na hii kikundi changu, na tuko na polisi hapa na tutaendelea na kazi yetu bila kusumbuliwa. So wewe Mr. Esa, you are working with the leader of a criminal gang. Na huyo jamaa tangu siku hiyo ndio amekuwa akitatiza mikutano yetu. Ndio alituma watu Limuru kupitia orders yako, akitaka kuua sisi pale Limuru mwezi ya 11. Wa leo hiyo watu hawajashikwa kwa sababu ni watu yako. Pale Mwiki, rais mwenyewe ndiye alipiga simu, toa polisi ndio hii watu wavamiwe. Mpaka wa leo uchunguzi umefanywa, rais amesema hiyo watu wasipelekwe kotini kwa sababu ni watu wake. So Mr. Esa, wewe, I want to remind you that when the Gen Zs were killed, you are the Minister for Interior. You supervised, you directed and executed the killing of young people. You have Gen Z blood in your hands. So when you say that there cannot be violence in this country, you are speaking from both ends of your mouth, because wewe mwenyewe ndio ulifanya hiyo. Na hiyo huwezi toroka. You can never run away from killing of the Gen Zs under your watch. Na instead of being punished, you are promoted. So mimi niseme, tunataka serikali, huyu waziri Murkomen, can you order wale watu walitupiga Limuru wakamatwe wapelekwe kotini? Can you give instructions wale watu walituumiza Mweki ndani ya kanisa wapelekwe kotini? Can you say huyo leader of the criminal gang alivamia Reverend Dorcas pale Kamukoji ground na wahuni wake wakamfukuza na kuketi kiti ya mhubiri, hawajashikwa? And then you are here telling us that the government cannot allow political violence. Yet today there is political violence sponsored by government. Na hii watu yote hakuna mtu anashikwa kwa sababu ni watu wenu. So sisi, we are peaceful people. Rigathi Gachagua is the most peaceful leader in this country. When mulinitoa kwa kiti nilipewa na raia, watu wangu, millions of supporters walitaka toka barabara walete fujo. Nikawaongelesha, nikawaambia msitoe fujo, mkikasirika mtu afanya nini? Si ndio tulifanya? If I was an irresponsible leader, ningewachilia supporters yangu watoke. Can you imagine kama ni Raila Odinga alitolewa kwa kiti, ingekuwa namna gani? Kama ni Ruto angetolewa kwa kiti, ingekuwa namna gani? But I am a responsible leader myself. I am a very peaceful man. I am a Christian. And I told my supporters, bitter as you are, please, violence begets violence. We cannot go into violence. Please go home and sing. And they started singing, and they are still singing. Sisi, we don't want any change through violence. We don't want change through unconstitutional means. We are determined to make Ruto a one-term president constitutionally through the ballot. Yeah? Ile sisi tu tunauliza ni uchaguzi ukuwe ya huru na, that's all. And Mr. President, why people are concerned that this election may not be free and fair is that yule chairman umeweka IBC is a friend and a colleague of Josphat Nanok, who is your deputy chief of staff. So people are concerned that IBC will be run from State House. That chairman, if he is somebody who loves this country, to clear this doubt so that people can know we can have a credible election, angewachana na hiyo kazi, kuchukuliwe mtu mwingine. Because it's difficult to convince the people of Kenya ya kwamba a close official who worked with the Nanok, who is now your deputy chief of staff, can pretend over a credible election. Those are the concerns. Na sisi tutaendelea kuambia watu ukweli.
So we want to ask the people of Kenya to remain peaceful. Tunataka watu wajiandikishe kura. Huyu Ruto tutamtoa kupitia njia ya kikatiba ya kupiga kura, na kura tuko nazo na zitakuwa mingi. Ile tunataka kuuliza ni kuwe na level playing field. IBC pange kazi vizuri, waachie wa Kenya waende wapige kura, and there will be no problem. So wasipanic. Why they are panicking is because they had thought they can rig. Sasa ndio wanarukaruka kila pahali, oh nini. So please, before you can tell us about violence that can come later, can you deal with the current political violence against Rigathi Gachagua, his family, his allies, and the people of Mount Kenya? Juzi tumekuwa pale tukifungua chama, mumetuma watu kuharibu. Mpaka wa leo hakuna mtu ameshikwa. And then huyu waziri anakimbia kusema ati watu walikuwa wamekuja kudai pesa. Sisi na DCP hatupeani pesa. Sisi hatuna pesa, hakuna pesa tumeiba ya kupeana. Rais ndio anapeana pesa kwa mikutano. Na nyinyi watu wetu tafadhali, hii maharagwe inaletwa hapa hivi. Kwani hamuna maharagwe kwa mashamba yenu? Unajua huyu Ruto ametudharau sana kama jamii. Sisi ni watu ya kuletewa maharagwe. Si tupewe fertilizer tupane maharagwe yetu. Si ndio? Omudu ere mirebosho shiake. Yes. Weda ruskoko wade. Weda shiaka temania wade. Katiguo. Mudu hade boshweri agwe kate. Todo no rare hora drorio ne iri kurahe yoge kate. Kulege ore yaga ukaibada. Katiguo. Sisi tumekosewa heshima kama jamii. Ati gitaro gya gatagete gitwikete nigo gitumiro gya kwagira andu gitio na kumanyarara. Ati boco cia rutwo kura ikarutwo ikareherwo atimia guku atimari. Ati ciringi 500 igacario ikareherwo anake manywe njohi. Kai tutagirehe mbeca cia kahua twohere andu a mathire mao. Muthuri akorwo na gitio giake na indo ciake na mutimia wake na ciana ciake. Ura twaikaraga tene. No ndimwire ni tugucokia gitio kia nyumba ino itu na ni gigucoka. Ni mukuhoera Ngai. Mukuhoera Ngai. Ndagikena muhunjia uga kutiri mundu ka kanitheno akauma atari no ndu mwega. Eure niegi uka kanitheno le jukire na pastor ngo inuka na reverend. Mwanake ogwetwo Gicove ni ngwenda mumuteithie. Ni njamba njega. Ani mwanake aramenya uri areka kuringana na nie. Ndiwe muno uri arutaga wira guku. Ndimuthikiriirie ngaroro uri arathie. Mwanake uyu munge munyitirira no njokie ngabo. Tondu mwanake wina focus. Wakiri uyu wetagwo Muriu uyu ni anyitirirwo. Mumuteithie tondu nake ni aranyitirira muno. Bishop angikorwo senator nyutu ndoire thimu yaku baitiare makwa tondu kaingi ngoragwo ndimutumite wira wa ruriri aturaga kuria Citizen aturaga ma TV ni aciragirira nyumba ino itu nyutu Ngai akurathime wira uria urutite wa nyumba ino itu nie ndingihota gukuriha atimia aya na athuri ari mari kuhoyagira tondu ma ni mundeithitie tondu ndingire nyiki niguo Nemuko munyitirira na ndina atongoria ya njeraga nao a methuna ari angi ni gakundi kanini no ni kega tondu riu ri mendaga ndigwo ndi nyiki andu mahetwo mbeca othe manjeherere nigetha ruri runinu no nake Ngai akirega akihe njamba ici na atimia aya ndina andu ta 25 andu ega na ma MCA maitu ni ega muno na ndakena ore maria haha ma MCA ya Murang'a, they are good people. Dina timu njega muno utunyitireire na gutiri undu witu uri katea uri hitana kiama ni kiu turatangathire na gutiri undu ungi tondu haria twehingicire ni guthii uhiki na ngari ene twakinya ruwiri mundu yake turatwekete tumerie tuonire uruto hindi wa ruiru ringi yuraga kiaga rege yuraga ikagada tutigathi uhiki na ngari yao twe na ngari itu chega maguru ne wanga injini iraita mai iracina muhu riu muingire tuthie kuria Ngai witu endaga no uyu mundu tondu ndimuwi ni ngukimwira
ni akubanga tuhiru baru tungi tuingi muno ka girini ka kabogo eta go tujibebe ka wiru baru kangi ka redi ga kuria kangi karangi uriko ka orange gao o tugene muwi o ni muwi tuhiru baru tu tuothe mutwikire ruri takagogo na andu acio othe makunyanĩire rũrĩrĩ kahinda gakinya tulemekera mbugi ngingo nigetha ona utuko magitoro mathiaga utuko tukaigua magikata tukamenya ucio ni mukunyanĩri wake na mena mbeca nyingi muno makuheo ni Ruto. Please da muthaitha andu a nyumba itu mutikendie rũrĩrĩ irio cia nda ria itu no muge njogu ndiguthi kuona ki tondu ni agututanga muno na mbeca icio no cianyu handu hagure ndawa cia thibitari akoya mbeca akarehe guku kirima handu ha aneane mbeca cukuru ciana igurirwo mabuku na ithomithio akaneana mbeca guku ciuke igurire na kenjoi koguo reke tuikare ta andu ogi twibange wega kahinda gakinya tuthondeke maundu maitu na maundu maitu ni mega na twina arata ingi Kalonzo na Ikamba twi hamwe Matiang'i na Githii twi hamwe Seki na Maathai twi hamwe Wamalwa na Ntembea na Mbaruhia twi hamwe maundu maitu ni mega twina arata ingi muno tuthondekete tondu mundu wendaga gucokaniriria nduriri ciothe itung'ethere ikirega ikiuga turi andu ega makwenda guikara na ithui koguo ndikwenda mugie na wasiwasi gutire thina na munini majensi ni yo twihokete moe kibande moe kura mwiharirie iringi ya huo tuthie wira tuthondeke maundu maitu etiguo gwiciria ina Gachagua kogeithia andu aya ithindinyu mukihete ngatheno